شواذ استنى يا حبيبي استنى. هتجيبوا ايه بقى؟ هتجيبوا ايه؟ ها؟ هتجيبوا ايه؟ اهو بتاع المصنع هتجيبوا كده نشيل لك القضيب والخصيتين نشيل لك عجز نشيل الواحد. بص اللي جاي من لنا 30 سنه بتتسرق خلاص. وهنزل لك دي اهي اهي 19 11 2000 وكام؟ يعني الشهر اللي فات شذوذ جنسي في السجاير دي وزهايمر وعمى اهي. نزلها لك عمل اللي عليه يبقى نزل وما نزلش. ها سيبوها لا يبقى هيحصل ايه اهي من ورا يا خوالات. يعني هتشتروا تدوا اسرائيل وحسني مبارك. هتشتم الناس معلش سيبوا يتكلم. لا اله الا الله لا اله الا الله. ما تنشر الورق ده يا عم. لا ما انشر ايه ده الجرنان بتاعك. انشر ايه ما هو منشور. ما هو ده من الجرنان ده من الجرايد بتاعتكم بتقول لكم اهو والجرايد الاهرام النسبه تفوق اوروبا وامريكا دلوقتي عندكم النسبه تفوق ايه؟ سرطان ايه من ورا اهو دلوقتي بتكتبوا على بعض ايه؟ ادي المدخن وزوجته واولاده وادي المدخن وادي الجريده الاهرام وادي الاهرام شهر 11 2011 هنبقى كده يا جماعه. عرفتوا هتدمروا ازاي وانتوا واقفين بتشتروا ايه؟ بتشتروا ده كله بكام بقى؟ بكام ده كله؟ بكام يا حضرات؟ بكام يا حضرات؟ بكام؟ يا ريمان الخبر نازل اول امبارح طب ما دي معروفه دي مع ايه؟ ما الناس كلها بتشرب سجاير 2000 لا مش سجاير ده مش سجاير ولا مخدرات. دي ماده في السجاير وماده في المخدرات وماده في الموبايلات. انت فاهم ولا غلط؟ دي ماده اهي بيقولوا مش مسؤولين. يبقى 100 مليار مع ماده وسخه بتروحوا من جيبك. جبتهم منين بقى وانت جعان وعايز احتياجات نفسك افهم بقى. دلوقتي انتوا عليكم الفلوس دي لثلاث مصانع. عليكم الفلوس دي الفلوس راحت فين؟ انت مش دفعتها واشتريت بيها؟ راحت تجيبهم. شفت بقى شايف اللفه؟ هتبقى عاجز وشاذ. خلي بالك دلوقتي انا هضمنك. انت الحل نعمل ايه؟ الحل ايوه تصبر على حكم اول حاجه توفر لي دول. طيب. يعني جيبك ما يديش الكلام ده لمين؟ للبهايم صح ولا بتشتري برضه؟ ما حدش بيشتري انا بشرب سجاير يا عم الحاج بتفرج ليه؟ مفيش سجاير ما فيش موبايل قديم اذا كان هو بيقول لك انت شارب دول مفيش ايه؟ انت صرفت دول السنه دي. انت صرفت دول ما ينفعش كده ما ينفعش خلاص. اذا الكلام ده بقى كلام لا مش قضيه ثانيه دي قضيتك. انا هنزل لك الكلام ده دلوقتي في القضيه دي. مش هتقفوا كده كمان 6 شهور هتقعدوا في البيوت يا تبقوا ضربانين لا في المستشفيات اهو. ده مش قضيه كبيره لا ده هو نزلها دلوقتي دي نزل كلامنا. طب دلوقتي يا فندم احنا دلوقتي المفروض نمشي ازاي؟ ده اللي استفدناه. نمشي ازاي؟ نصبر على الجنزوري ولا نصبر على طيب امال ايه بقى؟ نصبر على الجنزوري يا عم الحاج انا بقول لك اللي هيعمل كده فينا في 11 2011 يعني بيقول لك دلوقتي عمل فيك كده اهو اهي هتبقوا كلكم كده اهو. الاعلان اهو في جريده مصريه حكوميه الاهرام بيقول لك يا شعب خلي بالكم من ده هيعمل كده اهو الاهرام اهي هيعمل كده اهو. هتقف ازاي هنا بقى؟ ال 100 مليار والوساخه دي ما تنفعناش. يبقى استنى بقى اذا كنت انت بتعمل كده في 100 مليار مش عايز هو تصبر عليه اصبر عليه. انت بتضيع 100 مليار وضيع معاه 6 شهور يبقى انتوا الاثنين شركاء. انت خاين تدفع 100 مليار وتجيب وساخه وتدمرنا وهو يا سيدي عايز يعدلك. انت اساسا مدمر الدنيا دلوقتي. انت كشعب الفلوس دي مدمر الدنيا مش مدمر. سيبه هو خليه يدمر معاك. ما دمرش ما ينفعش بالجزمه القديمه 30 سنه. اللي هو مين؟ احنا بس انت دلوقتي بتدمر يعني انت شغال